bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. Enjoy life, enjoy bright, enjoy life. 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy, friends tayo. Friends tayo. 91.9 Friends tayo. Nukarinta pamanatsu ing amano ning Ginoo yang kayanta betamo. Ibusnita na lang yun ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello, good afternoon po karing katamong listeners and viewers. Lalo-lalo na king Facebook niya po at ini po yung programa ng radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin, makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginoo at talakayan, pisabyan, ding miyaliwang topic o tema, pamag-aral tungkol king Biblia. Yapin po ini ing Usapang Biblia. Welcome po king katamong programa at syutan na po king Season 4, Episode 69. At welcome po pasibayo kayabi ko po din kanakong partner, Brother Charles Kiaso na ti Brother Boyet Mamukod na po. At abahin yung kaya po kilob ding meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pagat panapon po karing kakaluguran tamong avid listeners at avid viewers king Facebook Live. At abayan nyo ke po aking pamag-aral at pamigunam king amano ning Ginoo keni pong programa tamo patungkol king Biblia. Charles po ini. Maya pa oras po kaya kayo nga, amis daw ko nga po ne. So ngayon, at yun na kaya naman po kaya ni bangka nito, at admin naman kaya kayo inga mano ni nga pong Ginoo. Uling nanding mong, dam kaya nanding kitang first sky reading. Yes, oh. Ginoo, mga mano ka, makirandam yayin kaya kang Alipan. Very good. Samuel. Yes, at saka syempre, for the past pilangal doon, sunod-sunod din kaya katamong activities. And just this morning, ating tamo pong bayong mi ordinan na pari na po. Dino kasi, Brother Charles. Reverend Father Carl Louis Lumanog Kabigting. From the parish of Santa Ana. At kapilan mo naman, niya mig-host yung maya po oras, Brother Charles. Yes. Kitang milawas sa pamitipon da rin yaluang dioceses. King Synod. Kani King Archdiocese for tang pamag-draft ketang regional or metropolitan synthesis report in relation to the synodality, synod on synodality. Siyempre mong, dinantala naman maya pa oras na Ing bayong kura paroko na po ng St. Catherine of Alexandria Parish, King Porak. Yeah, thank you very much. So, babatian ko Maya po. pong oras kaya kayo po, dengan St. Catherine Parish. Parokyanos ng Santa Catalina de Alexandria. Po. At makiramdam lang kayong detangaliwa kasi yung misa balada maka-live tamo. Mag-comment lang ano. Mag-comment lang. O nga lala nga kakit kain video. Daramdaman siya mo. So, maya po oras po kaya kayong parokyanos ko, Ken King St. Catherine of Alexandria. At syempre po, pangabagya, basan tayo po ing metong at chapter iba't king banal a kasulatan. At syuta pa mo rin po king ebanghelyo na pong San Lucas. Asuka tamo pong pakiramdaman. At king kaduang dake ning kaya katamong programa, misunduya po ing discussion ketang makatalagang chapter, kaniti pong aldo, kaugne na pamurin ning pamag-aral tamo king Biblia. Okay, so kay iba't tayo pong pekeramdaman, ing meto nga chapter, iba't po king makatutok a libro, iba't king banal a kasulatan. Well, naman tayo po iti at pigo naman, king kaya kayo pong lugar, nung ka rin kayo man po ngayon, king bale, king opisina, o king dalan, o kabang at syuko po king sakin at magbiyahin na po kay bat, at inke pong kutang makabasi, king may basang kapitulo. At
Agkatanda kayo pong makibat, kareti. Malyari ko pong mag-text kay kami, karing kay katamong text line numbers, Kempong Globe, 0915-954-1303, Kempong Smart, 0918-351-8282, at Kempong Sun, 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share, karing kayo pong greetings, comments o mensahe nung ating kayo pong buring ikutang o buring isuggest a topic kaugnay ning Biblia, aburiyo pong pisabyan tamo, karem pong numerong aren at makanyan mo naman po maka-live ke po kaniting kaorasan king Facebook at akit ye po ing live video king kekatamong page. Inya paki-like, i-follow at i-share ye po ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At kareta pong Manal Bena, paki-share ye po ing Facebook live stream ne po Bandara Kaltapong may pagkwento. At akit sula naman po king page tamo ding mga labasang episodes nung buriyo la pong balikan at pakibanggit yun na yarin po ing kayong parokyang kabibilangan ban kanita adinan taya namang maya pa oras ing kayong parokya. Alright, so magsilbiya rin pong i-follow ing kekatamo pong Twitter account, ing kekatamong username. Yapin po ing @radio_ASF o kaya naman po paintunan niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM. At ing kekatamo pong Instagram account, ing kekatamong username, yapin po ing @ASF Radios. Para po kaning bisang pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo, malyariyo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Ang makilagyo pong Joseph Mary Bakay. Kabang deta pong BPI at BDO accounts, maka-flash la po king screen at makabili king description ning Facebook Live kareta pong Manal Be Online. Dakal pong dakala salamat at ipamalita taya po karing aliwa pang tawo ayatin tamong radyo atin pong usapang Biblia ang makasawop king kakatamong biye kasal pantayanan ban kanita po lalo la pang dakal ding kakatamong kakaluguran. Ngani po, isadyayin din kaya kayong sarili ban, pakiramdaman tayo po ing mabasang chapter this afternoon na po. Ating pong chapter kaya katamang pakiramdaman is from chapter 4. Iba't king Ebanghelyo ng San Lucas na po. Nung atin ko pong Biblia, king kaya kayong pibale-bale, ala, pwede no pong kwanan at ibuklat, ban lakwas ko pong makataluki karing kaya katamong pamamasa. Pakiramdaman tayo pong ngani ing chapter 4, iba't king Ebanghelyo ng San Lucas. Lucas Kapitulo 4. Mekoy ay Jesus king ilog ning Jordan. Kitmuan niya king banal a espiritu at delane ning espiritu king disyerto. Nung nune tiksuan ning Diablo, kilub ding 40 aldo. E abitasang mengan nanuman kilub dareting aldo. Inya tutuyang danupan inyang milabas la. Ngana ning Diablo. Nung ikaw, anak ng Diyos, yutos mo kaniting batu, in maging tinapeya. Pekibat ng Jesus. Ing kasulatan sa sabyana, mubukod king tinapay ang mabibiyang tao. Kay bat nanita, inukyat niya ning Diablo king mata sa lugal, at king meto nga saglit pepakit na lakang Jesus ding sablang kayaryanan ning yato. Ngana ning Diablo, Ibihe ko kay kaing sablang kayo pa yan, ating sablang pibandyanan ning yato, uling itingan, may abiya ka nako. Inya, abiye ko kenong mangburi kong ibiye. Itingan maging keka no si Claude ka, kay harapan ko. nganang mekibat Jesus. Ing kasulatan sa sabyana, samban maying ginungkaya kang Diyos at yamong bukod mong suyuan. Kanita tiki nening Diablo ka rin Jerusalem, at delane king taluktok na ning templo at ngana. Nung ikay anak ng Diyos, lukso kang ibadken, ulingin kasulatan sa sabyana, itubod na laning Diyos deng anghel na para kang ingatan. Sa sabyana naman, sapnuan da ka karing karelang gamat, panela man nasakit ding bidis mo karing bato.
Pekibat ng Jesus. Ing kasulatan sa sabyana, may sukat pa nyubukan ing ginungkekang Diyos. Inyang ene atok suning Diablo Jesus, karing miyayaliwang paralan, likwane king mapila na panahon. Ligbalik ya Galilea Jesus, at atyo kaya ing upaya na ning banal a espiritu. Mikalat ing balita tungkol kang Jesus, king mabilog alugalay ta. Tinuruya ka ring karelang sinagoga at pupuryan dering sabla. Kay bat na nita, mibalik ya Nazaret i Jesus, ing lugal nung nuya miragul, king aldoning sabat, antimo ing ugali na, nintaya king sinagoga, tinalakad yaban mamasa karing kasulatan. Binyere kang Jesus ing libro ng propeta Isayas, biklat ne ing libro at ikit ne at binasa iting makasulat. Ing espiritu ning Ginoo at kanako. Uling pinili nako ba ni panaral kay maya pabalita karing pakakalulu. Tinubod na ako ba ni hayag ng kalayan karing bihag at ing pangabalik da panimanmanding bulag at ing pangay at busding mayayalipit at ipabalo ing banwa ning pamagligtas ning Ginoo king balen na. Lilon neng Jesus ing libro, binalik ne king kasaw at linuklukya. Makalawela kang Jesus ding sablang tao king sinagoga, nga nakarela. Metupad yang ngeniting kasulatan, kabang pakiramdaman niyang mababasa. Ikwa na langan kapanamdaman at pigmulalanda ing sintinga na ning sinabi na, ngara, Haliwawari, iti ing anak ng Jose. nga nakarela. Balo ko king sabyan niya kanako ing kasebyan, Doktor, ulwan mo ing kaya kang sarili. At sabyan niyo naman kanako, daptan mo naman king kaya kang balen, inga balitan ming depat mo karing Kapernaum. Nga na pang Jesus, Sasabyan ko iti kaya kayo. Mi parangalan kapilan man ing propeta king sarili ng balen. Pakiramdaman niyo ko. Katutuan king dakalang babaeng mebalo ka rin Israel, king panahon ng Elias. Inyang minuran kilubding atlong banwa at kapitna, at mi kamaraguladanop king mabilog a bansa. Makanyan man, mi tuburan muntay Elias kanino mang kareti, nunemo king babaeng mebalo ning Sarepat, king sakop ning Sidon. At dakalang leproswan ka rin Israel, king panahon ng propeta Eliseo, o neng metong man kareti alang kinayap, nungemu inaman at tao Syria. mimwala ding sablang taong at yuking sinagoga, inyang dindam da iti. Tinalakadla at liwal de Jesus king balen, at delare king bingit na ning bundok-bundukan, akatatalakaran na ning karelang balen, bareng inabu king bangin. O neng linabas siya kalibutan daring dakalataw, at sinulong na ing pamaglakad na. Kay bat nanita, mintaya Jesus king Kapernaum, ing metong karing balen ning Galilea, tiro nala ding tao king aldo ning sabat, meniglolangan king pamanuruna, uling ing pamagsalita na ating kayupayan. Ating metong lalaki king sinagoga ay ating espiritong marawa, kinulisak yang masikan, ngana, Nanawang buri mo kay kami. Jesus ng Nazaret. Minta ka wariketi ba mo king disanan? Balo kung ninoy ka. Iking banal ng tubod ng Diyos. nga nang minutos Jesus, king espiritong marawak, Magtahimik ka, at lumal ka king lalaking yan. bitbat nening demonyo ing lalaki king arapan na. Linwalya at enepe na sakit mang bitasa, nga pamulala ding sabla at ngaraking metong at metong. Nanong klaseng pa magsalita yan? King mit mong kayo pa yan. Ayuyutos na lang Jesus ding espiritong marawak at maminto na laman kaya. At mikalat king sablang sulok na ning lugalay ta, ing balita tungkol kang Jesus. Mekoya Jesus king sinagoga at mintaya king bale ng Simon. Mata siya lagnat ing katwanga ng babaeng Simon. At sinabi re kang Jesus, lepita ne king pagkera na, at inutos na king lagnat king lakwane. Likwane ning lagnat at agad-agad yang tinalakad at sinilbyanala. Inyang limbog ne ing aldo, ding sablang ating kamaganak amaki miyaya liwang sakit, deladala kang Jesus. Timpak na lading gamat na kimbalang metong karela, at kinayap langan, pati demonyo linwal karing taong dakal, at kukulisak da. Ikaing anak ng Diyos.
Oneng binawal na lang Jesus at enalaburing magsalita. Uling balo raking ya ing Kristo. Inyang ganingaldona, meko ya Jesus king balen. At mintaya king meto nga lugal latahini. Panin to ng dering tao. At inyang atagpuande, era neburing mako. Oneng sinabi na karela. Kailangan mo naman ipanaral ke, ing maya pabalita na ning kayaryaning Diyos, karingaliwang balen. Uling iti, yaing tinubod ng daptan ko ning Diyos. Inya menaral ya, karing sinagoga daring udyo. Kimapilan pong penandit, pigo naman tayo, itang kaya katamong dimdam, chapter 4 from the Gospel of Luke. Okay, so tuloy-tuloy tamo po king kakatamong programang Usapang Biblia. So tamo po king first part ng kakatamong programa at dimdam tayo po nandin itang chapter 4, iba't king Ebanghelyo ng San Lucas ne po. Brother Charles and Brother Boyet, once again, good afternoon at makanyam naman po karing kakatamong listeners and viewers. At well, kung king umpisa ng chapter 4 ng San Lucas, dimdam tayo nandin itang account makapatungkol. Siyempre, king temptations of Jesus, At kaibat na pang may binyag kanita, he was baptized by John, karin king ilog ding Jordan. And if you remember, tinipaya naman ng Banal na Espiritu kayo, king anyong patipati. And in this part, kitmo niya king Banal na Espiritu Jesus, and he was led by the Spirit into the wilderness. Bala mo po mong eko po lubos ay isip na may tukso yarin po pala i Jesus. Yarin po pala exempted kareng tukso mong. Well, ewari makanyan mo rin inyang may binyagya kang Juan Bautista ni Brother Charles. Kareng tao nga tsukarin at pabinyag kang Juan, naman kailangan mabinyag. Jesus uling ala namang kasalanan. We know that. At gawan na ito. Because He wants to identify with us sinners. May kisan meto niya king kakatamong Canaan at kening temptation makanyan mo rin. He also identified with us uling maralas tamo namang matutukso, ewari. At ni Jesus, kalupan na ning balang metong kaya katamo, yaman, aranasan na yung matutukso, Iyaman, aranasan na ing pagdalanan tamo. So, dinala niyang pagsubok, you see, may ranop yan naman, may ngaynaya naman, may lungkot yan naman, era pa ning matinding tukso at amuyot na ning diablo. Mong, pero po mong, ing pamiyala, ing pong kay mong, pamiyalo na po kaya katamo, pangraskeng temptation mong, itamo, madalas tamo pong makwa o mabaldog king tukso. That would lead us to sin. Yeah. Pero mong, samantala ni Jesus, ang diyang metukso yan mo, ang diyang pong tinukso niya ng kain jablo mong, pero iya may give in, king tukso, ulin king tukso na ning demonyo, paglabanan na ito. That is right, Brother Boyet. Alahin nga karapating demonyo. Masikan niya control Jesus at apagtagumpayan na. Makabili po mong, king kalambat ng menatili king disyerto, he stayed there for 40 days. May kadketang makabang panahon na ita, he was also tempted by the devil. Nung baga, makaba mo rin pong panahon ni king pamakipagbuno na king Diablo. Yeah. At siguro po, Brother Ay Boy, mong, siguro po mong, mong, kanya po mong, may kasawap mo rin po kaya itang keep mo niya kayang Holy Spirit, Jesus, that empowered Him. Kapilang tayo pa sinelebrating Pentecost. yes, sa po Sunday mo. Last Sunday and this coming Sunday, Trinity Sunday. Trinity Sunday naman. Okay. Well, by the way, nung napansin ninyo, bayi itang account tungkol king temptations ng Jesus, Brother Boyet. May basa ya pa mo itang makabang genealogy ng Jesus. At tela kayang tamo naman, ketang tauli tamong episode nung matatandaan ninyo, mayari yung chapter, ketang, sasabihan na kari, anak ng Adan, anak ng Diyos. So, may banggit sing lagyong Adan ka rin. At syempre, when we speak of Adam, iya ing mumunang taong lelanganing nga pong Ginoo.
Okay? At tining mo ng taong lelangan ng Diyos nung atatandanan niyo, may tuksuya at may samot siya king kasalanan, di ba? There seems to be a contrast here, contrast between Adam and Popeye Jesus. Pero mong, king makananong kay paralan naman. Ating contrast ketang pamanukso ning Diablo kan Jesus, ang ponitang pangatukso na namang adan king libro ning Genesis, Brother Boyet. Nung imumunang tao may tuksuya at may samot siya king kasalanan, Jesus naman on the other hand, yabali ing bayong Adan, new Adam, ne? He did not succumb to temptation. Eyalinabag king utos ning kayang ipa. Nune meging tapat siya king pamaminto king Diyos at mebaldug kapilan man king kasalanan. And obviously po mong, just like in the Gospel of Matthew, at lula po rin identified at temptations ng Jesus, king Ebanghelyo ng San Lucas. Yes, Brother Charles. At kareng Synoptic Gospels, San Marcos, no? Excuse me, alila maka-enumerate dating atlong temptations. Ne? It was directly and briefly stated. Although, pangaras king arrangement, the reigning temptations, pangaras kang Matthew, ampon kang Luke, atin lang dita ka pamiyaliwa. Pero mong, itapong mo munang temptation, kapareho niya rin po itang kang San Lucas mong niya. Itapong temptation na iutos na king batu ing maging niyang tinapi. Right, Brother Boyet. The changing of the stone to bread. Ne? Well, tanda ng tama kitang oras ito, mag-fasting ni Jesus, no? Mag-fasting niya ka rin king disyerto for 40 days, no? At maranop na eh. Imagine, alayang ka kanan at potang danupan na ka, malakas itang tendency na matukso ka, di ba? Ang kiyang ka rin mag-diet, nung ka malakas control king sarili mo, nung alakang disiplina, masaguli ka namang matukso ka, rat ang emo dapat ka nan, di ba? At patsyeng, penusignan mo na yung penusignan ng sarili mo, Brother Boyet, lalo na king pamangan, siguradong masira yung diet. Masira yung diet mo. So, mekad, ang malyari, taba na kang taba, maglobo ka, at masanting king kalusugan, at maging prone tamo, karing miyayaliwang sakit. Mapna mo po mong, endure na pong Jesus, itang matinding dano pa ita, pauli ning kayang pamag-fasting. Tanda ng tamo, puspus siya king banal espiritu, Brother Charles, yung midalaya king disyerto. Remember, ating disyerto, it is a place of testing. Numakananong ring Israelita kanita, may tuksula naman king pamaglakbeda king disyerto, Jesus ang giyang alayang laman sikmura, pero kapnuya king espiritu. Well, ikatamo, dakal tapin laman at yan, but we have empty spirits. Ne? So, kani mo, akit tamo po kani mo rin po ing disiplina na po niya pong ne. So, at kani mo, apansinan ko rin po mo na metong muring dahilan nung bakit asambut ni Jesus ing pamanuksunan ng Diablo, yapin itong familiarity ng Jesus tungkol king banal na kasulatan. Lulubya kani nga man, na rin nga pong gano'n. Word of God. Oh, yeah. So, kanya overcome ng Jesus ing pamanuksuning Diablo by applying the truths of the scriptures. Ne? Look, kimumo ng temptation, tinukso na ning Diablo Jesus ban mag-provide pamangan king sarili na by turning the stone to bread. Diba sabi ning Diablo kaya, nung ikay nga anak ning Diyos, yutos mo kaniting batuing maging tinapeya. Ating ginamit ng scriptural passage, Jesus king kayang pekibat king Diablo, ibat siya naman king libro ning Deuteronomio. Nung buklat tayo ng chapter 8 verse 3, no? Nasa sabyan na nita, sabyan na, eya kabud mabibiyeng tao, king tinape, king balang amanong manibatan king Dios. Karinya po pala mong iba't itang passage sa ita as sinabi na pong Jesus, that famous passage, God does not Deuteronomy, live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yes, meron yung pagganaka para king Israel kanita na magtiwala. No? Magtiwala king katapatan at proteksyon ni nga pong Ginoo. So, mong kaya po niya, lupang kay balamo mong, ini pong kay Diablo nga ini mong, balo na po yung identity ng Jesus bilang anak ng Diyos. Kasi mong, sabi na po, if you are the Son of God, turn this stone into bread. Certainly, Brother Boyet, anyone magduda yung Diablo about the identity of Jesus being the Son of God, no? In fact, buri na yung i-challenge. Lalo, bahan palto yung identity na.
Balam sasabihan ni Kenny, wari, ikay Mesiyas, ikay anak ng Diyos. Come on, show it. Ne? Why do you deprive yourself of it? No? Well, hagawa na namang Jesus ito, uling Diyos siya. But, it is not His intention to show off Himself. No? Para magparangalan. No? So, Jesus is not after the food, after all. Mas importante ing amano ning Diyos. No? And Jesus reminded Satan of a biblical truth na ing balang amano ning Diyos mas importantiya kesa king tinapeng kakanantamo. Love of pleasure po nemong o ini buri ng ipunto nitang first temptation. Yes, Brother Charles. At ito namang kadwang temptation, Kenny, inoferaning, ganagan ng kayarian ni Jesus ketiking yatu, ne? Inukyat niya pa king meto nga mata sa lugal, ban pakiting kayarianing yatu. Miras ngan kanu kaya, ita nung siklo dya king harapaning Diablo. So, ing kapalit, king sablangareti, yapining kayang allegiance, no? King Diablo. So, the devil is offering the easy way, no? Itang bala mo, naneburing magkasakit, no? Instantly, may biyayang hanggang kailangan without going through suffering, no? Pero, baluta mo na kapamilataning kasakitan na dalanan ng Jesus, karinta mo makaranas kaligtasan, no? Again, ginamit siyang pasibayong Bible passage si Jesus, no, to counter Satan's deception here. May quote siyang pasibayo from the book of Deuteronomy, no? Buklat sitang chapter 16 verse 13, ing abasaya po kani yapinini. Sabi na, samban meng ginong kekang Diyos at yamong bukod mong suyuan. Ngayon po kasi mo, medyo malakas mo rin po ing temptation. Kaya katamo. Lalo na po ing pibandyan ya ing tasambanda rin tao. Akakalingwan din ing apong Gino, patse minasenso na la at dakal no apondar ari-arian. Karin na lamu manalig at mi tatakpane o mi lelelene ing Diyos king bieda. Tutupo itang pibansyanda, yan ang giginwanda. It is already a form of idolatry. And of course, the third, no, at katatawli na temptation, inyang tukswanen ning Diablo Jesus, ban ipakit ing kayong upaya. How? By casting himself down from the temple. Ban i-display kayong upaya at kaligayan. Wapi naman, patsenggewa ng Jesus ta. Uling at king taluktok na ning templo, Nung linoksuyay Jesus ka rin kalupaning buri ng paggawa kaya ning Diablo, well, that would be a spectacular event, no? Imagine itang lundagay Jesus ka rin, king mata sa lugal, kay ba't numano balang uling ating anghel, siguradong salo kaya, at eman tumod siguro bitis king gabo, no, mapili man, So, nung malyari nung malyari, paniglon, dereng taong manakit kayo. So, pikaguluan no? Pero, nagewang Jesus ita, rather, Jesus responds with another command. Iba't king libro ning Deuteronomy. Mahilig yung mag-refer king book of Deuteronomy. Jesus kanin, Sabi na makabili ka rin, king chapter 6 verse 16 nga na, do not put the Lord your God to the test. Actually, yung Diablo, ginamit siya namang Bible quote, taliwa mo yung Jesus, yung ginamit Bible passage, even the devil, yung Diablo. Ginamit nitang Psalm 91 verses 11 to 12, no? Yung sinabi ng itubod na lang ng Diyos ding anghel na banreng ingatan. So bali Kenny mo, na lalto Kenny, aware yan naman po pala ing Diablo kimba na lakasulatan. Yes, Brother Boyet, balo And he could twist, he could twist the Bible passages out of their context, no? Makalungkot man, dakal mo rin kaya katamu, ing mag-quote Bible verse, no? At ipakit na mo, king iniing katutuan, no? Buri nang ipasyag ng Diyos, pero ali pala, no? Baga, fake lang, So magagamit siya mo, ing amano, ing banal ay amano ng Diyos, king karelang makasariling kapagnasan. So, kailangan tang mingat, Brother Charles and Brother Boyet, at kaya katang makiramdam, ringaliwa gagamitan ding amano ng Diyos, but it does not necessarily convey the will of God, no? They only use it to justify their own acts. Ating maging bunga na niti is pamisagsagan, pamikakaintindi, division. So, nung lawenta mo, kaya account ng San Lucas about the temptations of Jesus,
Itang 40 aldo, pamag-ayuno king disyerto. Keni, aga nakatayit ang 40 days o 40-day fast na gawa ng Moses. At tatandaan niya pa siguro ito, bayo yung misulat, ing amano, ning pamagtipan. At makanyan mo rin itang 40 aldog, gawa ng pamaglakbe, Propeta Elijah. No? Ken mo namang disyerto. At dating temptations, it also calls the Israelite 40 years of wandering in the same wilderness. No? So, milalarawan niya iting panahon na ini, anong kapilan? May subok la ring Israelita king Dios. No? At dating temptations, they also recall itang kabigwan da rin ng Israelita in contrast with the success of Jesus king pamanagumpen na king Diablo. So akita mo po Kenny mong ining temptation account relate taya naman po kareng particular events. Amilyari king matuwang tipan, lalo na po king libro ning Exodo at aliwa pang libro king Old Testament. At dating pagsubok or temptations areni Brother Charles, no? Era pa ng Jesus, may yulit lang malilyari mo rin king bieding sablang tutukikeya, no? Mekad, araranasan tala naman din At isan Lucas, papakin na kikatamo, itang dalan. Itang dalan nung makanano, tamong mibibiyeng tapat king apong Ginoo. Iting katapatang ini, it involves trusting God, pamagtiwala. No? Iya mo ing sukat samban. Etamo sukat pagdudan ing kayang kayapan. No? So, ding disipulos ng Jesus, sukat lang lumakad king dalan ning Ginoo at magtiwala. King kaburyana ang yang dumalan lang kasakitan. Pansamantala taya pa mo pong pututan Kenny mong ing kakatamong talakayan ban ibye po rening adwang makatuking kutang karing kakatamong masugid at alapakiramdam at viewers king kakatamo pong Facebook. Ing mumuna po nukarine dela ning banalay espiritu i Jesus ban mag-ayuno kilub ning 40 aldo at tikswane ning Diablo. Nukarine dela ning banalay espiritu e Jesus, ban mag-ayuno kilub ning 40 aldo at tukswane ning Diablo. Ing kadwa po, nano ing sakit ning katwangan ng babaying Simon Pedro, anyang pepakayapa ning Jesus. Nano ing sakit ning katwangan ng babaying Simon Pedro, anyang pepakayapa ning Jesus. At malyari yula pong i-text din kaya kayong pakibat, karing text line numbers tamo, karing Globe po 0915-954-1303, ding Smart 0918-351-8282 at ding Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre po deng Manalbeking Facebook Live keta pong comment section malyari pong ibili ka rin ing pakibatyo at pakishare yun nga rin po ing Facebook live stream ngening kaorasan. I-type ya mo po ing kaya kayong pakibat kaya be po ing kaya kayong lagyo at address o ing kaya kayong parokya ban ma-recognize ko po. Okay, so i-text yun na po din kaya kayong pakibat niya po karatang kaya katamong adwang ko tang binyen ng Brother Charles at kaya katamo pong pamagbalik kung pisan tayo pong pisabihan or isundo tayo yung kaya katamong discussion tungkol kening kapitulo ng Ebanghelyo ng San Lucas niya po. Pero bayo po ito, pakiramdaman tala pa mo po ding mapila na paganaka ating kantang I Sing the Mighty Power of God by Hangad. Bibalik ya pa po ing Usapang Biblia. Pakamalan akakaluguran. King pamagbalik tamo king karaniwan na panahon, king biening banal na kapulungan katolika. Pakapalad ne naman kay katamo, ing metong kapag masusyan, ang makaparikil king metong karing doktrina ning kay katamong kasalpantayanan, ing ipa, anak, at banal ay espiritu. Kaniting banuang kasalungsungan, ing Hunyo 12, Aldo Domingo, mi tagulaling ya, antimong Aldo ning solemnidad, ning kabanal-banalan at Trinidad. Paniwalan tamo, ing kaya katamong Diyos, metong yang Diyos ang makiyatlong persona. Ing mesabi mo na Aldo, pisag ning Catholic Bishops Conference of the Philippines,
antimong Basic Ecclesial Community Sunday. Kapamilatanan niti, susundo tamo ing pamagobra, ban mas lalo yang maging matatag king kasalpantayanan, ig banal la kapulungan. Abe-abe tamong palabungan at patatagan, ing kapaniwalan at kasalpantayanan tamo, king kakatamong Diyos, ingib pa, anak at banal ay Espiritu. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayantabe king pamagmasusi ning solemnidad ning kabanal-banalan na Trinidad at Basic Ecclesial Community Sunday. At iba't po Kenny King Parish of the Blessed Trinity, King Pilar Village, Ciudad San Fernando. Ini po, Reverend Father Larry S. Miranda, ing Kura Paroko. Pabiyake kayo, ing pamamuging masayang fiesta ning kabanal-banalan at Trinidad. Makiramdam kayo pa mo rin po kani po king usapang Biblia, kani po king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Dimdam tayo po ing dake na ning kantang I Sing the Mighty Power of God. At syuta na po king kadwang dake ning programa tamo at misunduya po ing discussion patungkol king Luke chapter 4. At pasibayo po nung bisa ko pong mangutang, mamyeng comments o greetings, mag-suggest topic kaburiyo pong pisabyan tamo kaugnay ning Biblia o makibat ka ring questions tamo this afternoon, malyari kayo pong mag-text kaya kami King Globe 0915-954-1303, ding Smart po 0918-351-8282 at ding Sun Cellular 0942-357-4268. At makanyan mo naman kareta pong Manal Beking Facebook Live, keta pong comment section. Malyari kayo pa mo rin pong padalang mensahe ka rin at pakishare ye po ing Facebook live stream tamo na po. At kaya ben na pong Brother Boyet, babiyamiya pong pasibayo kaya kayo ay among Jess Layog. Thank you very much, Brother Charles, and welcome po king second part na ning kakatamong usapang Biblia niya po. At nandin king kakatamo pong first part, pisabyan tayo po ing tungkol king temptation ng Jesus ne. At kening account ni really Jesus alagpusan at apagtagumpayan nala dening atlong vices no. Sanoreti mumuna iyapining love of pleasure tang sinabi ng Brother Charles na din kadwa itang lugod king pibansyan at katlo yapining lugod king upaya no. So itang pamagresist na kareting tukso nga reni papasyag na kikatamo na eya bisang pailalam kareti no. Metong iyang talaturo nung nano ing dapat at mayap. So metong iyang ehemplo para kikatamo ban mika disiplina nung makananong maging tapat king kaburian ning Dios. Pero ngayon po, among Diyos na, kareng dakal pong tuksong makapadurot kaya katamo, mas lakwas tamo pong dapat maging
maingat at matatag. Inya kailangan po ing dakala panalangin mo rin banta mo pong emanabog in tukso at kasalanan. Balo yo, Brother Charles and Brother Boyet, ne, kay bating temptation ng Jesus, ang yang meg-fasting ng 40 aldo, pero atin niya pa ring sikanan. No? At kabalik na king Galilea, he is still fully recharged. No? At sukaya ingupaya ning Banal na Espiritu. Bala mo, mas mesikan niya pa, may tindiya pa. He continued to walk in the power of the Spirit inyang apagtagumpayan na ing tukso. Makanyan po pala mong ing epekto o bunga potang apapagtagumpayan tamo ing tukso. Lakwas tamong titibe at tatatag, we become better persons. Ini po ing grasyang atatanggap tamo, potang asasambut tamo ing tukso. At kay batning temptation kin disyerto at kabang at siya pa kaya ing Banal na Espiritu, may balik ya Jesus king Galilea, nung no ka rin umpisa na ing kayang pamagobra, no? Ing kayang public ministry. Galilee is a highly populated region, Brother Chas, ne? Tinuruya ka rin sinagoga, Brother Boyet. So, in focus ding ministry ng Jesus is pamanuro, teaching, no? Nanulawari ding sinagoga. You have heard about this, no? Even before. At deti, lugar la nung nuka rin ding Hudyo, mititipon laban, manalangin, mamasang banal na kasulatan, no? Lugar yan naman king pamanuro at potang atin lang pisasabyan o ating didiscuss, no? Kareting makanya na pamikatagon, papasyag ng Jesus ing kayang pamanuro, no? Ing katuruanan o ing pamanuro, primarily, iniya pining interpretasyon ng banal na kasulatan. At i Jesus, may atawli ka rin uling dakalyabalo ka rin ni Jesus. And he is well-versed, ne? Lalo na pangaras king Torah at tungkol ka rin propeta ng Israel. So, uling dakalyabalo tungkol ka rin ni tuturwanan na lading tao. He instructed them, no? Lalo na po ang ating Sabbath gatherings, no? At pauli na nito, kinalating kasikatan ng Jesus kimabilog rehiyon at dakalang bibilib at pupuri kaya lalo na ring menakit at mekaramdam kaya. Siguro po amon Diyos, nung ako po siguro, metong ko karetang makirandam kang Jesus, neng tuturuya kanita mo, kaswelo ko po siguro amon Diyos, kaburi ko po siguro nga makirandam kaya, mekad na ako sigurong bisang makokeng siping na. Ban, makirandam karing tuturo na. I can imagine nung mong, ne, bali makanano ya kakarisma keng kayang pamanuro. Palagi ako, yeah. Bala mo po tapong daramdaman talang manaral deng pari mong neng maghomilila at manaral la, dakalta mo po pupulot ang masanting mensahe at makabilibla po, maburi mo pong maburing makiramdam karela. Isipan kaya may Brother Boyet, Brother Charles, nung sakasakali man daramdaman ng manaral ni Jesus. So, kaya kakayabe, may tunay ka rin makipag-selfie-selfie. Makatutok ya, siguro makatutok yung cellphone ng Brother Boyet. Sigurado, ako pa. Pero, dapat mo Galilee, may naral, may balik yan naman king kayambalan, king Nazareth, no? Kenya Miragoli Jesus, karin king Nazareth. So, bekad, ding tao, karin, no? Kilala di Jesus, balo ding penibatan, no? Anak niya ning metong aluwagi, no? Aldo ning Sabbath kanita, and just like any other Jew, no? Mumuntaya naman kareng sinagogay Jesus. At yung nga kaugalyan ito, Brother Charles, no? At karin ang gagawa na, mga di, pupuri king Diyos, at mamasa mo naman king banal na kasulatan. Sa balik yan mong, ne, sentro mo rin po pala ing pamamasa ning amano ng Diyos o ing banal na kasulatan king kasayuan kereng sinagoga kanita ne. Yes, at kitang oras ito, binyede kang Jesus ing libro ng propeta Isaia, no? Sabi na kabili ka ni ing espiritu ning ginuwatyo ka nako, uling pinili nako ban ipanaral ing may pabalita ka ring pakakalulo. Inya pa mo milabas sa Sunday, no? Pigmaso siya tayo. Ako ing Pentecost Sunday, it is the day of the Holy Spirit. Meron niya ka ring kantang dimdam ko yan niyang misa itang ing espiritu ning ginuwatyo ka nako. At ini pong binasa ng Jesus from the prophet Isaiah, bala mo ing tutukuya na keni mong yapin na rin po Jesus, nepo. The Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me to bring glad tidings to the poor.
o hindi naman po talaga ing maging ministry ng Jesus. Yes. No? Ating mamasa ng passage ng Isaiah is the Messiah himself. No? He's the anointed one. No? Nanuwaring makasulat ketang scroll ng Isaiah, well, sasabihan na kini ing tungkol king pangaligtas, ing pamipahayag, king kalayan, karing bihag, at ing pangayat bus daring mayalipit, no? So, migit siya ini ketang liberation, adenasan da king pangaligtas da king Ehipto bilang alipan, no? So, it is to bring the good news to the poor, liberty to the captives, pamibalik da panimanman ding bulag, to let the oppressed go free, and to proclaim the year of the Lord's favor. Among, nung karoon pong kahit ganito mo, anyang panahon na po ning kahit mong pamangampanya, nung sanang karoon pong kakandidato kanito mong, masanting ya pong plataforma ini. Masanting yang programa na sukat siyang tukian ban makasawop ka rin mga ilangan. At, Brother Boyat, kay ba't nang binasang Jesus ining passage? Lilon na Jesus, ing scroll, at binalik na king kasawop at linuklukya. Interestingly, itang posisyon na pamaglukluk, no? This is a customary position for teaching, no? At kay ba't nga ng tinuglong, may tupad siya ngayon iting kasulatan, kabang pakiramdaman niyeng mababasa. So, ang tinamang sasabihan kanina itang amanwa ng Isaiah, itang deliverance, lalarawan ng Isaiah, may tupad na king panyatang ng Jesus. Walang Jesus, yung tunay talasuyo, ingalipa ng Diyos, no? Iya ing nilanyan, anointed, no? Nilanyan ning Diyos, king kayang banal espiritu, ban maging tagapagdala king kaligtasan ning Diyos para karing tao. So, deng kalulu, deng alipan, deng bulag, at oppressed, ilaring mas masaguling makibat king mensahe ng kapanayan ning Diyos. Itang imagery ning deliverance, no? Akit tayo kinitang milalarawan mo naman king libro ning Levitico, no? Anong nuka rin ding kautangnan, no? Kautangnan, they will be cancelled, no? At ding alipan, mi palayan la, no? So itang sasabihan ng Jesus, banwaning pamagligtas ning Ginoo king balen, the year of the Lord's favor. No? Mga baldugan yang panyatang ning panahon anong kapilan, itang spiritual na kautangnan, adulot ning kasalanan, they will be forgiven. At ning sablang miyalipan king sakit at karokan, they will be freed. Kasalese na po ni Tamong, po talagang good news seta, lalo na po karing pakakalulo. And I think, hindi po ing aman wandang year of jubilee, king matuang tipan, po mo. Yes, Brother Charles, no? And this is the acceptable year of the Lord, no? Ratan jubilee slaves, they were set free, no? Pati na rin kautang nanda, they can start anew. Purimita, Brother Boyat. No? So, apansinan tam kanin na ating balamo shift, no? Ketang passage. Kay ba't ng pisya Jesus na may tupad na itang sasabihan ning kasulatan, sabi ng Jesus, may tupad siya ngeni iting kasulatan kabang pakiramdaman niyang mababasa. At ding tao, they all spoke well of him, no? Ikwan nala kapanamdaman, no? At pigmulalanda ing sentinga ning sinabi na. Pero, inyang megong pisanong migdiman, Brother Boyat, no? Dening kabalanan Jesus. Kaya naggawan karelay tang gagawa na kareng aliwang lugar. They become skeptical and furious, no? Belika ng Jesus, no? Nung makananong ding propeta ng Israel, they were rejected also by their own people. So, halimbawa, ginamit na Kenny, yapin di propeta Elijah, papay Elisha, At uling may reject la, nanong gewada, may kola king karelang lugal, mintala karing aliwang teritoryo o borders at may naral la kanino karing hentil, no? So lawen yun nung ninuretang isipan mong malapit kang Jesus, ila pa ding may kinabang, no? Samantalang detang marayo kaya, ting sabihan tamong hentil, ila pa ing tinanggap kaya. So, mimala ring sablang taong at king sinagoga, inyang dimdam dayti. Puridemang inabu, Brother Boyet, kimbangin ni Jesus. At siguro datanggap na muna la pa rin paganong tanggap king blessing ning Diyos kesa karela. Inya, ni-reject ing kayang mensahe and even his ministry. Anya mong gusto yo po itang ating tapong kahit kesabihan na no prophet is accepted in his own country mong. Lalo na po siguro inyang abitasanda po na metong yamong anak ning metong aluwagi ing anak ng
kay mong Jose at mong familiar la pa po rin den pong kaya den pong mismong kaya kang ito sa tao. Namong ne, may agad po edabo atanggap na ing meto nga anak na ning aluwagi makanitaya ka galing magsalita at manaral. Yeah. San Lucas, Brother Boyet, diri na nakatamong pasilip, no? King passage ni tungkol king ministry ng Jesus, lalo na king Aldo ning Sabbath, karin king Capernaum, no? At karening sunod-sunod da eksena, akit tamo itang authority ng Jesus, no? And he was teaching with authority at peniglon dering tao uling ing pamagsalita na ating kayo pa yan, no? Pelayasan ing espiritong marawak kitang metong lalaki king Aldo na ring Sabath, ne? At pekayapan niya naman itang katawangan ng Pedro, no? Ating mata sa lagnat. Pekayapan nala naman ding dakala taong masakit at pepalolno ring demonyo ka ring taong ausan tamong possessed, no? At akita mo rin po mong king eksenang iniitang connection ning turo ng Jesus sa ting kayang pamagpakayap or healing. King kayang pamanuro, king kayang pamag-exorcise, king kayang pamanulo, mga pamulala lareng tawo, king kayang upaya. Eya mo kabut charismatic leader or teacher, atin yang authority, bansambutan ing puwersa ning demonyo a pwedeng manalipan kareng tao. And aside from that, Brother Charles, nakakita mo rin itang connection ning upaya na ban magpalayas marawa kay Espiritu, ating upaya na ban manulo, kareng miyayaliwang sakit, no? Lawen nyo, inutos ng Jesus na manahimik yang Espiritong marawak. Dapen. At may nahimik yan, bro, may minto yan, eh. So, inutos ng mawala yung lagnat ng katuwangan ng Pedro, ng milyari, mipal dun yun, no? So, karening adwa nga rin ni Jesus, tatabi na, ing nanumang manalipin king tao, apipigil kaya ban, makaranas tunay kalayan. So, karembalang example ning dapat ng Jesus mong, bala mo kini mong, bali pupunto na pong sana San Lucas. san kay kini mo, kay Lucas kini, na itang particular a concern ng Jesus para kareng balang individual kabang pakaya panalapong tunggal-tunggal de. Yes, at masalang lulto itang malasakit ng Jesus Kenny, no? At iting malasakit ay ni yang sangkan nung bakit ding tao lalapit la kaya ban pasaup, ban payulo, no? So ang yang dakal na ring tao ring makapalibot kaya Isan Lucas nga na at timpak na lading gamat na king balang metong karela at kinayaplangan nga na kinayaplangan. Katsaga na pong Jesus, Nemong, po kaya menikal gamat mo, kakatumpak king gamat na karela, king karakalda pa naman po. Well, I guess iti bunga niya ning lugod at tunay malasakit ng Jesus, ne Brother Charles. At dating anggang gagawa ng Jesus, Renny, all these activities, all these teachings and healings, deti paralan laban mi panaral ing mayap a balita ning kayaryaning Dios, no? Iting proclamation na iniyapin niya ing summary ning mission ng Jesus. Iti ing sangkan nung bakit mitubo di Jesus, no? Kimbung ebanghelyo, papakit ng San Lucas na ing kayarian. It contains both present and future elements, no? Ating passages, milalarawan king malapit na ini at daratang iya kapamilatan ng Jesus. At atin mo naman na makapainturo king apanyatang ning kayarian ng Diyos, king katatawlian na panahon. So, the present and the future, no? Sa makanyan man, sukat ng isundong Jesus, ing pamipasyag king may pabalita, muking amano, nune pati namo naman king dapat. So, at uling malino na nung naning mission ng Jesus, ipakit ng yaning Lucas or San Lucas kay katamo, nung makananong inaus nung Jesus, ding kayang alagad, ban tuki kaya, at mirinan la namang upaya, ban manaral tungkol king kayarian. To cast out, for example, demons and to cure the sick, no? And itamo man, may pasik nangan tamo, no? We are empowered by Jesus, ban ipasyag ing kalayan dareng bihag, to lead the oppressed to freedom, ing maging saksi at magpakayap, and to proclaim
the good news in word and in deed. Masanting niya pong pigunaman ni Nimong lalo na king kakatamong kasuywan. Apusan taya naman sa Jesus king kayang sigasig king pamipasyag king maya pabalita. Bistaman makaranas tamo namang tawong kokontra king katutuan. Aburi ng ipairal ning Diyos. Agyang pang mga reject tamo karela. Pero eta pa rin susukong ipalaganap ing mayap abalita. Muking salita, nune pati na rin king dapat. Dakal pun salamat mong king kaya kayong panahon at kasaupan, ban mi papamalinawan kami lagi, kareting balang chapter at tatalakayan tamo, iba't karing ebanghelyo king banal a kasulatan. Magposta pa mo pong bagya at palabasan ding mapilan apaganaka, ang popo ing dake na ning kantang, O Jesus, hilumin mo by himig Heswita. E kapamo po mama ko, may babalik pa po ang programang Usapang Biblia. Kasanmetong yeing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, king pamigaga naka, king kadinalan at 24 anibersaryo ning aldo ning katimuan ning kakatamang bansang Pilipinas. Panalangin tamo king Ginoo ay sundo ng itugtog ing kayang bendisyon king kakatamang bansa, karing kakatamang mamantukan at karing eganaganang Pilipino. Balikdan tayo ing tunay ulaga at kabaldugan ning katimuan ning kakatamang bansa. Pasibay po, meto nga makabaldugang kapag masusyan ning ngaldo ning katimuan. Makiramdam kayo pamurin po kani king Usapang Biblia, kani po king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At nga di po basan tala ding pakibat yu karetang kutang tamo, makanyan mo rin ding aliwayo pa pong messages. From Texter 7960, answer number 1, Disyerto at Lagnat. From Virgen de los Remedios Parish, Baliti, City of San Fernando. Paki-shout out po ing parish priest mi, iamong Alex Dizon. Hello among Alex. At makanyan mo rin po karening aliwa pang makayantabe, Elina Flor Rivera. Good afternoon po among Jess and Brother Boyet. Masaya po, kumpleto kayo. Miss you all, God bless at mimi. Miss you too, amo. Miss you too, Ma'am Lina. From Adela Obhaan, maya pagat panapon po kay kayo. At makanyan mo rin po from Beng Yambao Dizon among Jess, Brother Boyet. Hello, salamat thank you. po kay kayo. Dakal kay Ababalu King Biblia. From Coronada yung Mitra, among Jess and Brother Boyet, miss da kayo po. At lalo na po in Ababalu Mike kayo. Hello po, Madam Coronada. May busy po. From Teresita Yoswico, hello po among Jess, Brother Boyet. A pleasant afternoon po. From May, maya pa May, oras po kaya Jollibee. kayungan. Present ko po nga na. Okay, may pa-check ng attendance. From Lita Iporak, among Jess, good afternoon po. And to every one of us, God is with us and bless us all. Thank you. At makanyan mo rin po, happy viewing kang Gloria Santos Lugtu. From Tarlac. Tarlac. And from Winnie Lopez, among Sister Jess, Winnie. Brother Boyet, keep safe. From Agnes Evangelista Sarmiento, among Jess Layo. Hello, Ma'am Agnes. Brother Boyet Celso Mamu could have a meaningful and uplifting discussion in Usapang Biblia.
From Lota Garcia, hello Father Jess, Brother Boyet, a fruitful afternoon po. Stay blessed. Thank Hello you, po. thank you. Happy viewing po kang Angelina S. Garcia. From Mercy Eganadungka, Among Jess. Nagbabalik. King Mercy. Kumusta na kayo po? At mayapagat panapon mo naman, Brother Boy, at mimingat po lagi. From Coronada Yumitra, Desierto at Lagnat. Lota Garcia, Desierto at Mata sa Lagnat. Lina Flor Rivera, Desierto at Lagnat. From Brother Joe Pagyo, Jose Pagyo, Hello po. Desierto Sir at Pagyo. Lagnat. Greetings from the Pampanga Provincial Jail. From Adela Obhaan, Desierto at Matas Alagnat. From Kiao Elaine, Among Jess, and Brother kay Boyet, Singapore. Oh, Singapore. Desierto at Lola Monique. Matas Alagnat. Listening from Singapore. Yes. Ate Elaine. Ingat kayo po. From Angelina S. Garcia, Desierto at Matas Alagnat, Ibat po Kenny King Santo Domingo, Minalin, Virgen de los Remedios Parish. From Mercy Eganadungka, Desierto po at Matas Alagnat, Ibat po King Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement, City of San Fernando. From Tita Lita, Hulita Laksamana, Singlit. Blessed afternoon po, Among Jess and Cardinal Boyet. Yes. Ayan. Kagalang-galang. Yes. At greetings po kang Tito Rick at kang Kuya Nigel and Mitch. From Pete Jimenez, Ma'am Peach, thank you. Karetang Desierto Fruits. at Matas Yalagnat. And also happy viewing kang Jeffrey Manansala. From Jeff. Winnie Lopez, Desierto at Matas Alagnat. From Bel Banawa, watching from Al Ain, Ba? UAE. Wow, siya At UAE. Maya pa oras po Among Jess. Oh, Tita Dubai, Bel, Tita Bel. and Brother Boyet. Mingat kayo, Ken, eh. From Mercy Eganadungka, dakal pong salamat Among Jess, Brother Boyet, King Sipaganyo, Dagdag Belwan po. God bless po Ibat King Good Shepherd Parish Resettlement, King Bulaon, Bulaon. San Fernando. Na po. At makanyan mo rin po, happy viewing po kang Vienna Tulyao Makaspak. At Hello, dakal Vien. pong salamat King Vicariate of VDLR Catechist ASF Pampanga, Biblical Apostolate ASF, at makanyan mo rin po Karing Aliwa Tapa pong Kayabe, Makayantabe po Rebecca Rosilio, Ray Makatangay Gustane, Mergab, Cherry Pie Salon ng City of San Fernando, Loida Espinosa, Kurt Clarence Cortez Gozum, James Anasio, Alvina Ramirez, Cesar Kiambao David, makanyan mo rin kang Linda Anisete David, Manuel Armedilla, Ronnie Guda, Dai Zabala Pineda, Levi Carmel Rigos Katigbak, Esmeralda Saring Tapnio, Jonah CBAMA, Amelia Arqueliano, Ari Caviste, Josie Martin, Marquian Torno Cunanan, Okay yan. Maybelline Kayanan, JC Villanueva, Dennis Damagan Palogan, Riza Tomas, Mon Gonzales, Pureza Bumanglag Orias, Lourdes Santos Briones, Chi Layug, Celestinus Theodorus Ate Chi. Stefanus, kang Yaj Dom Adanekul, kang Jocelyn Portillo, Rans Lumbres, Lani Perez Calunod Reyes, Amelita Valentin, at Karing Aliwa pa Father po. Fiel. Father Fiel. Father Fiel. Hello, Amo. Hello, Among. At kung na tayo po ngeni, ang po pala i Rowena Tamayo, Kenny po King Diosdado School, King Mexico. Salamat po. Kung na tayo po ngeni, among nung ustula po ring pakibat, karetang kutang. Salamat pong dakal kay kayungan, lalong-lalo na po ring may kibat karetang kay katamong kutang at mig-send ka rin karelang messages ne po. At balikan tala po rin kay katamong adwang kutang kay kayong pekibatan ne po. Number 1 question. No ka rin ne dela ning banal na Espiritu Jesus ban mag-ayuno kilob ning apulong aldo at tuksuan de ning jablo ing gustong pakibat mo is disyerto ne po. Second question, naning sakit ning katwangan ng babaeng Simon Pedro inyang pepakayapa ning Jesus. Brother Mata Boy, sa lagnat. mata sa lagnat.
Kaya medyo mapapayo na ako kanina. Supakapit agad mo nga. Kaya mga panguko na ako naman sa namilakuan na yun. Nilakuan na yan. Okay, so congratulations po karing kay katamong kibat, karing kay katamong kutang at maya po oras po. Ne? At puwat ating ko pang buring igrit, malapit na yung oras. I-congratulate po ita pong anak ng Kuya Boots mong may graduate siya na pong king Holy Angel. Arin Agapito Mamukod, congratulations. Congratulations. At budik niya namang greet and happy viewing kang Alex, kang Kathy, kang hindi na pa Adrian or Andrea, Mang Condeo, Alfonso, Singester, Marisa, Gosum, di Manglo Carion, Denking Santa Ines mo naman, ring Badabar Cats din, may poras po kay Kongan. Good afternoon. At karing, siyempre karing parokyanos, bayong parokyanos Yes ni Karin naman, King, parokyanos. Santa Catalina de Alexandria, Kimporak. Parish Porac. Okay. Mo kay mo nang po ne kaya pong darda nga June kay 13 karen pong tao baryo kay Bulaon po. Happy fiesta po kaya kayo Ken. Anyway, Okay na po. pupusan tani kapamilatan ning kain panalangin. Kilagyan ng ipampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, mi malugod, pasibayo, paramdam yu kaya kami, in kaya kayong presensya, kapamilatanin kaya kayong banalayamano, lubos kayong pasalamat, kingalang sawa yung pamanantabe, at pamamyasika na natin inspirasyon. Ban manatili kaming matatag, king kaya kaming biye, lalong-lalo na king kaya kaming biye kasalpantayanan. Ikagino ing sibol ning sablang kalam, ikayo ing magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi opusan ang bubuklat din kaya kaming puso, ban mabiyasang makiramdam, at palagi makasadyang tanggap king kaya kayong amano. Pakabsyan nyo kami king kaya kayong banal na salita, at gawan nyo kayong instrumento, bani pasyag at apalaganap king kaya kayong lugod at mayap abalita. Payakit sanang tutuking kaya kaming pangataw at pamidapat-dapat ing bunga ning kaya kaming tapat na pamakiramdam keka. Iti advan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kilig yun ipa, ampuan ng anak, ampuan ng Espiritu Santo. Amen. Last words? Dakal pun dakala salamat karing minantabe po kaniting episode tamong eni at sundo tayo pong pamalita karing aliwa at darake po ing ababalo tamo karing aliwa. Kani pong programa tamo. I-Charles po ni Mamun po kaya kayo nga. Dakal pun dakal salamat kay nga oras sa bingayo po kaya kami. Mimingat tamo po. Yeah, tiya pong replaying kaya kaming Yes, program. at 7:30 p.m. po pala. 7:30 Tonight. p.m. O, pala Medyo pong bisa makiramdam pa si Bayu. Tita mo pong replay po atang 7:30. At nilabas na naman po yung metong oras sa makabaldugan na kwentuhan. Dakal pong salamat king pamanantabe kay kami. At nikit-ikita mo pong pasibayo kaya tutuking Thursday na po. At ini po, iamong Jess Layo, king lagyo na po ng Archdiocesan Commission ng Biblical Apostolate. Mamun po at pasalamat ang gapuking tutuki. Ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all.